Fil-Lufthansa Technik Hangar f'Farrugia ġiet inawgurata l-estensjoni ta' wieħed mill-hangars. B'investiment ta' 4.5 miljuni ser tiżdied il-flessibilità tal-kumpanija fil-manutenzjoni tal-ajruplani e kif għall-ewwel darba f'pajjiżna ser tibda ssir il-manutenzjoni ta' ajruplani wide-bodied. Iċ-Chairman tal-Lufthansa Technik, Dr. Thomas Stuger, saħaq li għalkemm l-isfidi fl-industrija qegħdin dejjem jikbru, xorta waħda nħasset irtieġa li din il-kumpanija tkompli tespandi l-opera tagħha ġewwa pajjiżna, e kif fi kliemu stess pajjiżna huwa sors ta' potenzjal kbir għall-investiment f'dan il-qasam. I think we have now a very stable operation here, so it's a very good place even to support it and even make it stronger. And secondly, if we look to the market, we can see different opportunities in the market now. I think wide-body aircraft is coming more and more to the place, so it was pretty natural to enhance our narrow-body hangar to a wide-body hangar. Minnaħa tiegħu il-Ministru Vella saħaq li investimenti bħal dawn qegħdin jgħinu sabiex sal-2030 ix-xogħol fl-industrija tal-avjazzjoni jitripla. Il-Ministru saħaq li l-Gvern Malti ser ikompli jagħmel dak kollu possibbli sabiex jgħinu jiffaċilita l-operazzjonijiet tal-Lufthansa Technik ġewwa pajjiżna sabiex l-investiment ikompli jikber, joħloq ix-xogħol u jħalli l-qlieħ. Investiment importanti ħafna wkoll il għaliex id-deċiżjoni li il-Gvern preżenti li jħares lejn is-settur tal-avjazzjoni bħala a growth sector, it is paying off. It is paying off fis-sens li qed naraw rispons qawwi, rispons pożittiv kemm minn operaturi li diġà qegħdin f'Malta kif ukoll minn operaturi ġodda li qed iħarsu għall-ewwel darba lejn Malta wkoll. Investiment importanti mhux biss għal flus li ġew investiti, imma anki għan numru ta' nies illi ġew ittrenjati. Il-kumpanija Lufthansa Technik bdiet topera f'Malta 10 snin ilu permezz tal-kollaborazzjoni bejn l-Air Malta u l-Lufthansa. Il-kumpanija s'issa investit ma' 6 miljun euro u bħalissa tħaddem ma' 600 impjegat. Kemm iċ-Chairperson tal-Lufthansa Technik u kif ukoll il-Ministru Vella faħru lil ħaddiema Maltin u sostnew kif huma kienu parti importanti mis-suċċess ta' din il-kumpanija.